تشکر همکاران عزیز. دوست داشتن وطن و حفظ ارزش‌های ملی وظیفه هر یک ساکن باننگ و ناموس کشور به حساب می‌رود. محبت به خلق و وطن را باید هر یک پدر و مادر در زمین نسل جوان و نورس تربیت نموده آنها را به راه درست هدایت نماید. اینچنین بهره در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمودن شهروندان از جانب حکومت کشور قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان قبول گردیده است. وابسته به این موضوع صحبت داریم با قربانزاده تاج‌الدین، کارمند ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان. خوب میگفتید که بهره تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان چی تدبیرها اندیشید و چی کارها را عملی نمود؟ تشکر زیاد. ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان در دایره قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان امروزها در شهر نوی ولایت ختلان چهارره‌های گوناگونی ورزشی و چهارره‌های فرهنگی فعالیتی را برگزار می‌نماید و این نباید باشد طبق قرار رئیس ولایت ختلان نقش چهارره‌ها تهیه گردیده است و اصول خانه به خانه که علاقه کارمندان ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان بخش‌های آن در شهر نوی‌ها علاقه با مردم در طریق اصول خانه به خانه محتوا و پلان برداشتن معرفتی بگیم وطن دوستی امروز نوسان و جوانان اول خود شهروندان تاجیکستان امروز کارا به آنجا بگیم که به سطح بلند قرار دارد و در این برابر باشد در دایره نقش چهارره‌های ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان میان جوانان سنی دعوتی و نوسان و جوانان امروزها چهارره‌های حربی ورزشی برگزار کرده می شود که در آن در جایی با تشکیلات مطبوع مدافع و کمیسریت حربی ولایت ختلان که با آزمون‌های تیرپرانی مابین جوانان سنی دعوتی برگزار کرده می شود و در این برابر باشد در قسم‌های نظامی درهای گشاد از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش ختلان در جایی با قسم‌های نظامی گرنیزان ختلان برگزار کرده می شود که جوانان ما از آن بگیم شرط و شرایطی که در قسم‌های نظامی امروز از جانب سرفرمانده عالی قوای مسلحه جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم جناب مولی رحمان که راه اندازی کرده است علاقه در قسم‌های نظامی هم امروزها افسران اون افسرانی هستند که نه بلکه در داخل تاجیکستان خدمت کردند بلکه در خارج در فدراسیون روسیه هندوستان و جمهوری قزاقستان ختم نموده امروز همچون افسر در قسم‌های نظامی گرنیزان ختلان کار و فعالیت می‌نماید و کوشش می‌نماید که سربازان و سرژانتانی که در اون قسم نظامی از جانب بگیم جوانان اونجا ادای خدمت حق می‌نمایند آنها را برای آبوتابی یافتن بدنشان و در اون برابر باشد بلند برداشتن حس وطن‌دوستی آنها سهمی ارزنده گذاشته ایستاده‌اند و در این برابر باشد از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش ختلان باشد در قسم‌های نظامی گرنیزان ختلان همیشه صحبت و ملاقات برگزار کرده می‌شود و در این برابر باشد ما در شهر نوی‌های ولایت ختلان آزمونی بین صنف‌های 10 و 11 آزمونی وطن پرور را علاقه برای مانده‌ایم که در بخشیده به روز قوای مسلحه جمهوری تاجیکستان همه ساله جشن گرفته می‌شود و این چهارره‌ای هم باشد آن نوسان جوانانی که علاقه با همون لباس حربی بر میکنند و آن سرودهای حربی رو میخوانند یک جایگی میخوانند و در آن برابر باشد آنها احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی و در برابر باشد حس بلند وطن‌دوستی آنها بیدار میگردد در این برابر باشد از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش ختلان طبق دستور سپارش رئیس ولایت ختلان محترم دولت سعید امروزها ما بگیم که کاروان دیدار اولین مرتبه که در ولایت ختلان برگزار کرده شد یک گروه مادران سربازانی که از ولایت ختلان در قسم‌های نظامی گرنیزان سوخت و بدخشان ادای خدمت حق می‌نمودند از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش ختلان اون گروه مادران را به گرنیزان سوخت و بدخشان سرفربر کردیم که از شرط و شرایط این قسم‌های نظامی که فرزندان آنها ادای خدمت حق می‌نماید با خبر شدند و بعضی مادران هم بگیم که از شرط و شرایطی که در قسم‌های حربی بود خیلی خوشحال شدند که فرزند آنها از چنین شرط و شرایط با خبر شده و استفاده می‌برند. ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان بهره جلب بیشتر جوانان به صف قواهای مسلح کشور چه چاره‌ها می‌اندیشد؟ چون طبق مشاهده‌های سال‌های اخیر جوانان زیاد اختیاراً به صف قواهای مسلح شامل می‌شوند. تشکر زیاد. امروزها که از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش از حکومت جمهوری تاجیکستان عکس استقبال سرباز در شهر نوی ولایت ختلان
аллакай роҳандозӣ гардидааст ки ин боиси ифтихор аст ки он сарбозоне ки баъди адои хизмати ҳарбӣ ба маҳал ба назди падару модар бармегардад аз ҷониби бахшҳои кор бо ҷавонон ва ниҳодҳои дахлдор дар ин самт дар шаҳру ноҳияҳо бо як сурур бо як бигӯем шодию хурсандӣ бо ҳамон расму оини дерина ҳамон сарбозе ки аз сафи артиш аллакай рухсат мешавад ба хонадонашон истиқбол мегиранд ва дигар наврасон ва дигар ҷавононе ки синашон ба синдаватӣ ҳастанд онҳо ҳам аз ин дида ба ваҷ меояд мехоҳад ки рафта адои хизмати ҳарбӣ намоянд ва дар ин баробар бошад аллакай ҳисси баланди ватандӯстии ҷавонони мо ҳам баландтар эҳсос мегардад то ин ки имрӯз рӯзҳои ахир аз ҷониби мақомоти ҷоидкории давлатии вилояти хатлон ва шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон аллакай дида мешавад ки ҷавонони бешуғло бо ҷалб намудан ба курсҳои ронандагӣ челонгарӣ барқчигӣ ва дигар ки аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ роҳандозӣ гардидааст ва инҳо баъди бигӯем курсҳои кӯтоҳмуддатро хатм кардан ба сафи артиш ҷалб мешаванд баъди анҷоми бигӯем хизмати ҳарбӣ онҳо омада дар зиндагии осоишта ҳам соҳиби билети ҳарбӣ ва ҳам ҳуҷҷати ронандагӣ ва дигар ҷото мешаванд ин бисёр хуб аст ки аллакай инро дида дигар ҷавонон кӯшиш мекунанд ки дар ин самт бигӯем ки омада аввал курси ронандагиро курсҳои кӯтоҳмуддатро таҳсил намоянд баъдан ба сафи артиш равад ки ин боиси ифтихор шуда метавонад ки шумораи чунин ҷавонон ҳам хело зиёд аст ва тибқи дастуру сипориши раиси вилояти хатлон ҳам ки дар бигӯем солҳои ахир аллакай бори аввал дар таърихи вилояти хатлон дар даъвати баҳории соли 2024 бори аввал шуд ки вилояти хатлон дар рӯзи якуми даъват нақшаро ба 100% ба анҷом расонад ин ҳам зери таваҷҷӯҳи роҳбари олии сиёсии кишвар аст ки имрӯз тамоми қишрҳои ҷомеаи тарбия ва тандурустиро ки дар ин самт муваззаф гаштанд корро ҷонон карда истоданд ва аллакай ҷавонони мо ҳам дарк карда истоданд ки бояд вазифаи ҳар як ҷавони солим ақл ва солим бадан ин аст ки адои хизмати ҳарбиро ба ҷо биёрад. дар ҳамин замина баҳри пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ҳар гуна гурӯҳҳо ва ба ҳар гуна қонуншиканиҳо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти хатлон ягон барномаи рӯи даст дорад ё ягон масалан чорабиниҳое ки гузаронанд ва ҷавононро бештар масалан ба риштаи варзиш ва дигар самтҳо ҷалб намоянд? бисёр хуб аст ки имрӯз ҷавонон ва наврасоне ки аллакай даст ба ҷиноят мезананд имрӯз аз ҷониби раисати кор бо ҷумҳурбахшии вилояти хатлон ва дар якҷоягӣ ба раисати кори дохилии вилояти хатлон ва шӯъбаён дар шаҳру ноҳияҳо ҳамкорӣ зич дорем то ин ки он наврасон ҷавононе ки даст ба ҷиноят мезананд мо кӯшиш мекунем онҳоро ба самти гурӯҳҳои варзиши гуногун ҷалб намоем ва дар он баробар бошад ба маҳфилҳои пайравони пешро миллат ки дар назди раисат ва назди бахшҳои шаҳру ноҳияҳо фаъолият мекунанд онҳоро ҷалб менамоем ва кӯшиш мекунем ки онҳоро дар курсҳои кӯтоҳмуддате ки аз ҷониби худи агенти шуғли аҳолӣ пешниҳод карда шудааст мо ба онҳо ҷалб менамоем ва кӯшиш мекунем ки дар муассисаҳои таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳо ки аллакай фаъолият доранд он наврасон ҷавононе ки ба ҳамин кирдорҳо даст мезананд ба ҳамин самтҳо ҷалб намуда ва онҳоро аз ин корҳо бохабар менамоем. имрӯз тибқи дастуру сипоришҳои роҳбарияти олии сиёсии кишвар муҳтарам ҷаноби олӣ аллакай тамоми сохторҳои дар самти тарбия ва тандурустӣ кор фаъолият менамоянд кӯшиш карда истодаем ки пешгирии ин бигӯем амалҳои номатлубе ки дар байни ҷавонон дида мешавад ҳарчи коҳиш дода истодаем ва як чи аст ки дар ин самт бояд на балки як ҷомеа балки аввалин шахсе ки барои наврас ё барои ҷавон тарбияи хуб медиҳад ин падару модар аст то ин ки дар ҳар лаҳзаи ҳар соате ки дар назди падару модар аст агар падару модар дар оила тарбияи хуб надошта бошад фарзанд аз чунин шарту шароит маҷбур мешавад ба чӣ бад кӯча барояд аз ҳамин лиҳоз баъд ба марҳила даст ба ҷинояткорӣ мезанад бояд мо кӯшиш кунем ки ҷомеаи фаъол ва падару модарон ва аҳли ҷамъачигӣ бояд кӯшиш намояд ки барои пешгирӣ намудани ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонон бояд саҳми арзандаи худро гузоранд. ташаккури зиёд барои чунин як суҳбати самимӣ. бинандагони азиз, инҷо суҳбате доштем бо Қурбонзода Тоҷиддин, корманди раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон. ҳамкорон